Video masa a Municipal Corporation of Delhi MCD Mayor thlanna nei huntur chungchanga Supreme Court thu chuak kantar lang to a chu Supreme Court thu chuak zulzui chuan nimin February ni somni pahni ni lai ni khan Municipal Corporation of Delhi MCD meeting chu Mayor Deputy Mayor le Standing Committee member tur thlang turin avoili na atana ko ani le ta a Mayor le Deputy Mayor atan hian Aam Aadmi Party candidate ve thlan tlin an ni Presiding Officer Satya Sarma kai hruaina a Mayor thlanna neya hian Aam Aadmi Party candidate Sally Oberoi in vote za somnga hmuin vote za som paruk hmutu BJP candidate Rekha Gupta I a chumi hnuwa Mayor thar Sally Oberoi kai hruaina a Deputy Mayor thlanna neya Aam Aadmi Party candidate Ali Mohammed Iqbal chu thlan tlin ani vele bok video masalama kan soito thin angin MCD in thlan hi kumkalta sangni somni pahni December ni li anei ni in December ni saria result puan ani a kumsom paruk chung zet MCD a lo sarkar to BJP chu Delhi mi puin hnolin Aam Aadmi Party hne na sarkar na siam theina khopsi tan pe a mase chu ti chungpo in BJP hian an thlom na pom theilovin sarkar na chelzui dan tur an ngai tu chunjom charchara nominated councillor turin Lieutenant Governor in BJP mi le sa hlir arwat baka dan kalin chung nominated councillor te chu house chunga in thlan na hom tura vote nei theina chan vo pek an ni boka chu Aam Aadmi Party lamin do dalin house chung le pona nasatakin BJP nen hian nanin beya MCD meeting po tumthum ngot mai Mayor thlanglawa ti to pani hnuwa Aam Aadmi Party Mayor candidate Sally Oberoi ingen na hangin karmasa khan Supreme Court ain rolta ani a nominated councillor ten house chung in thlanna vote an nei theilo thu Supreme Court in na soitak hnu chuan BJP tan Mayor le Deputy Mayor nei abesei omtalo hle a rang taka in thlanna nei vat tura Supreme Court in na ti boxi awangin chaklo tak chungpo Mayor thlanna hi nei thuai alo ngai ta a ti chuan MCD in thlan result puan ani atanga thlahni le achan vezet aral hnuwa ti hian Mayor thlanna chu nei ni in Delhi mi puiten Mayor thar hanlo nei ta ani MCD dan angin sarkar Trump thara kumhasa bera Mayor atan meichhia thlan tur ani a MCD sarkar liamta nasataka po seile dan te ti danglam hani ta ka wangin tuna Mayor thar Sally Oberoi hian April ni khatleng chau Mayor thuthleng alu theido na chumi hnuwa Mayor thlanna nei thatle ani ang Sally Oberoi hian philosophy subject a PhD nein Delhi University assistant professor na thok thrina tuntum MCD election hi in thlanna machon masak na berni in avoi khat councillor ni na Mayor ani tlang nga lani a amarin na ngatu party shwai tu Arvind Kejriwal le Manish Sisodia te baka councillor atana thlang tu adinna bial mi puite chunga lom thu soin Mayor ani hun chung tur hi reilo hle ma se mi puite hne na an thu lo tiam to ti hlotling tura chak taka na an tho ngal tur thu asoi ti hian Sally Oberoi hi kumsom pakhat hnuwa Delhi Municipal Corporation pathum te corporation pakhata chhun fin ani hnuwa Mayor masaber ani baka kumsom paruk hnuwa BJP nilo Delhi Mayor masaber ron ni taboka kumsom paruk la MCD sarkar na lo chelto BJP lamin heti an mani nilo party dang mi Mayor an nei ta hi pomthiam har antiviau ni in alang BJP in kumsom paruk chung ZMCD sarkar na hanchel chungin Delhi khopuya bolhlo an check khom hnem man hle a an hospital le school len kolate thoktu te hlo an bangun hle bok heti Aam Aadmi Party in sarkar na an siam ta ka hian BJP lam chuan na thok theilova siam antum hle ni in alanga soito angin nimina Mayor thar thlan ani hnu po hian Mayor thar kai hruaina in Deputy Mayor po thlan chun zom ngal ani a chumi hnuwa MCD rorel tu ber Standing Committee member tur thlan na po nei chun zom ani ngal bok Mayor le Deputy Mayor thlan na tlom zo ka trang BJP lam hian
standing committee member tur thlan na nei tran ani in councillor somnga don la in vote an thlak to tia bengcheng le buaina siamin vote thlak chhun zom theilovin an siama mayor in voi tam tak in khom ati top lai loka zanrei tak thlenga standing committee member thlan na nei pui atum chung po in BJP councillor 10 an zengai te bok an chua zui zela chuwangin standing committee member tur thlan na hi nei zo thei ani talo ani chuti ani zan lama standing committee member thlan na nei zo thei ani tak lawa chuan voina thlang chun zom turin in khom ko le ani a mase heta po hian BJP lam an la bengcheng zui zel nizana in thlan laia BJP in bengcheng le buaina an siam chan ber chu councillor 10 in thlan na mobile phone an ken lu wang ani a mase mobile ken lu hi MCD dan le election commission po ina khap lova adu du tan ken lu a silent mode ta da mai turani nizana standing committee member tur thlan na vote thlak man councillor somnga don te zinga hian Aam Aadmi Party le BJP councillor te hanin pol veka mobile phone po adu du tana ken lu thei vekani in thlan ma le in thlan hlima engma soilo le rotna po nei lovin vote somnga don la ya tlak nu a lung oilo na hlan tira vote thlak chhun zom theilo khopa house anti buai hi apoi hle a standing committee nei lova na thokmu mal theilova hun khoral mai an du berni in alang hetiang zela BJP lamin hun an khoral chho ani chuan MCD hian Seli Obero yi mayor chungin malak na lian tham ane man lo pal mayang ti te po a hlo om phahial mai thei hei hi BJP che du dan ani a mipuin in thlana party dang an thlang jok chung po in sarkar na siam tu jok ni phet tumin kongsang sangin an beizui thrin ani a democracy hlutna le ro puina han ti chezual zelang ti po hlo om hle hetiang boruakin Delhi atua mek lai hian Maharashtra lama chief minister kalchuak ta Uddhav Thackeray apol tele amalu alana tuna chief minister ni mek Eknath Shinde apol te Shiv Sena party nei tu diktak jok ni chhun zom zel turin anin bei ve mek boka an thu buai Supreme Court angai tu ani mek lain Karkalta zirtop ni February ni som pasari khan Election Commission of India in thupek ti chuakin tuna chief minister ni mek Eknath Shinde le ama zui tu te lam chu Shiv Sena party ni chhun zom zel tur le party election symbol po mang chhun zom zel turin ati a hian chief minister kalchuak Uddhav Thackeray le ama zui tu te ati thin rim hle video masalama kan soi to angin Shiv Sena party hi kumsang khajakwa somruk paruka Uddhav Thackeray pa Bal Thackeray din ni in sang ni som pahnia Bal Thackeray thi nu in afapa Uddhav Thackeray hian party president ni na aron lu azuya BJP ne na thokduna sarkar na te po an siam dun nu in sang ni som pakua BJP ne na an tho dun na chu ti topin party dang tho puin chief minister aron ni chawa mase atrama man full ma in nikum sang ni som ni pahni jun thla a minister le MLA munthuma thena mun ni aya tamin ama phatsana BJP an tho pui le ta ka wangin chief minister ani na aban san halo trula a cabinet minister ni thrin Eknath Shinde chu BJP thlop na in chief minister aron ni chhota kha ani a chumi nu chuan Uddhav Thackeray zui tu le Eknath Shinde zui tu te hian Shiv Sena party nei tu dik tak jok ni chhun zom zel chu hanin chu chhota ani a party din tupa fapa party president ni na po kumsom lai chela chief minister hial po ni to Uddhav Thackeray an party nei tu ni na chang chhun zom lova Eknath Shinde telamin an chang ta jok hian Thackeray zui tu le tran tu mi pui teril ru atina hle a Thackeray lam chang te hian an party chung thua election commission thutluk na chu pomharsa ti in BJP nan du a an thunun theya election commission hi an pu soito angin Shiv Sena party phelta chungchang thu hi Supreme Court in angai tu lai ni in thutluk na hala siam lova hearing te po la nei chhun zom zel tu rani chuti lain election commission thu chuak meu chu nasataka ti danglam ani arinom to lem lova Uddhav Thackeray din hmuna tang hian
BJP nan mani tho pui du lo tu regional party te an be dan le an ti chiat thei dan chiang takin kan hmu a regional party dang te tan zirlai poimo tak le film khurna tur lian tak a om e tuntuma tan chuan heti chin hi nileri se next video hmu le theu kan tum don nia chumi ma chu mang tha le ri vek phot u le